والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Nekanggi ala iling-iling litanbih beda peringatan boleh. Wa inna fil jasadi lan iku tetep lan iku sak temene ing dalem tetep ing dalem jasad awak seberening badan kawula panjenengan nek hadis terakhir ala inna fil jasadi ala iling-iling wa inna fil jasadi lan iku sak temene tetep ing dalem jasad mudghatun utawi mudghatan utawi napa niku mudghatan utawi daging sak kempel idza saluhat arikalani api apa se mudghah apa se mudghatan salaha mongko bagus apa al jasadu jasad awak kuluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasada lan arikalane rusak wa idza fasadat lan arikalane rusak apa si mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala iling-iling wahya utawi mudghah iku al qalbu ati. Hadis terakhir yang Kak Dinto di hadis kaping 6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis nikah setelah menjelaskan tentang halal dan haram, menjelaskan tentang syubhat, menjelaskan tentang napa seteti larangan-larangan Gusti Allah. Seterakhir hadis menika ya khairin kelaben keterangan yang Kak Dinto saungguna dalam jasad daripada manusia Kak Dinto beda mudghah beda daging segumpal daging. Idza fasadat mun segumpal daging neka idza saluhat mun segumpal daging neka bagus saluhal jasadu kulluhu maka sekabina jasad bakal bagus. Ate neka menurut pendapat Imam Ghazali bene ate sak gempur ngak cinta merah ro bene. Gambaran kuliwi panjenengan kan atene ke gambaran cinta terus pasar. Wah, berarti jatuh cinta. Imam Ghazali ini kata bu atene kan lebih dalam daripada tasek. Tak ada sebisa ngokor seberapa dalam atene kan tak bisa kecuali orang sandi ate. Rabbul bait adra bima fi orang sandi ate yakni al bait yakni bimakna al galab ate Arya lebih tahu dek ka esena. Montase bisa yokor. Jalan sepanjang jalan bisa yokor berempalan cenga jalan. Dalam tasik beda orang semampu menyelam daripada dasar lautan tasik gila. Keng ada sebisa ngokor seberapa dalam esena ate karena ada saya tahu keberempah dalam ate. Mereka Imam Ghazali ni kah menabi darang akibab ate ni ka bene seneng kembaran ning dalam ate bene ada saya tahu ke lubuk sanubari ate sepaling dalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila bagus segumpal daging ni ka bila bagus di dalam jasad manusia ni ka bagus Pak, maka sekabina badan ni ka bagus. Sebadan badan ni ka bagus kapi. Sebaliknya wa idza fasadat mun segumpal daging neka rosak maka badan juga norok rosak. Ibarat aneka adalah sentral atau babonan. Bila babonan neka normal maka sekabina badan norok normal.
Tapi sebalik bila babunan ni ampun tak normal, sekabina betul tak bakal normal. Mergana tore pada ngasteteh bab ate nikah. Mon orang aja ge beten, aneka penting. Lebih penting boleh aja ge penyakit ate, sombong, ujub, bangga diri, riya, sum'ah, terkoca orang se ikhlas, terkoca orang se tawadhu, terkoca orang se paling semak, terkoca orang se paling bagus. Ini adalah penyakit-penyakit ate. Karena ate ini adalah libat raja, pemimpin. Adapun anak buah na tanang, bila ate nak kerentek bagus, tanang ni bakal ngelakuin bagus. Bila neka ate kerentek cuba, maka soko neka jalan ke tempat si cuba. Neka ratoh neka dalam ate ni. Anak buah na soko, kopeng, tanang, merepat, sampean bisa jeling bareng si bagus. Sebab ate na sampean nak kerentek bareng si bagus. Kopeng bisa ngidengaki solawat, bisa ngidengaki nasihat, bisa ngidengaki Al-Quran. Sebab atena kuleban mancinengan tergerak untuk datang hadir ke majelis-majelis saya nikah. Singkeh tanang kencur, soko sateng kai kencur, kopeng sing ngidengaki kencur, merepat sinengale duka laje juga ne kencur tining Allah Subhanahu wa taala. Ni kesepen tabi Kanjeng Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Cik sampai lupa macam ni ke dalam solat. Ya muqallibal qulub, wahai zat se maha membolak balikkan ate, tsabbit qalbi, patetapaki ate badan kaulah ala dinika atas agama panjenengan, wa ala ta'atika ben atas norot taat norot ke perintah panjenengan. Karena ate ne kemungkin malam makin taat, malam makin mungkin ngalakonin tak ada ke Allah Subhanahu wa taala laku belum tentu. Bahkan dekik malam samaran majlis ni ke tak oneng guluban panjenengan. Cak ada remare ada saya tahu. Cak maksiat ta, cak berbuatan apa? Sobung sa oneng. Se oneng atena sampean akaran tak gedemah. Oh malam Jumat ro dapat sarena. Oh malam Jumat ro maca surat Al-Kahfi. Malam Jumat ro ni tergantung panjenengan. Ada saya tahu kecuali panjenengan. Mon Gusti Allah. Sampean kita kerentek lah tahu. Bahkan laku sampean kerentek apa tak tahu. Allah Ta'ala maha ngaoningin apa sih kerentekakin laku. Oleh karena dinto niat dalam majlis singak nikah, hadir majlis singak nikah, nikah adalah bengkel hati, garasi na ate. Mun sampean nyari obat tak nemu, nyari jemu tak nemu, jemu sakit hati, sobung wa. Jual obat penyejuk hati, sobung. Pelipur lara. Jual pelipur lara ada. Jual apa? Mungkin obat-obatan secara zahir, kepelangan, kelesma, sakit cetak. Tapi obat atin tak bisa ditemukan kecuali di majelis-majelis zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau benar zikir dekat Allah Subhanahu wa taala, maka ate ni bakal dadi ate se mutmainnah, ate se bakal tenang. Mungkin anggapna orang lain nganggep ganja narkoba ni bisa metenang ke ate. Mungkin orang lain beranggapan mungkin berzina bisa metenang ke ate. Mungkin banyak orang lain menganggap diskotik bisa metenang ke ate. Al-Quran tak jadi tambah. Zikir tak metenang. Al-Quran tak metenang. Benih Al-Quran saya tak manti. Ate na kasaran. Benih zikir saya tak sekole. Justru ate na kepatengan. Karena Gusti Allah pun nak debu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Beda tambih pole. Ala iling-iling. Berarti mun beda peringatan ini berarti penting. Gusti Allah ngakui ala tambih. Ala iling-iling. Bidzikrillahi kalabana zikir dekat Gusti Allah. Kalau nyebut-nyebut janji Gusti Allah, tatmainnul qulub, bisa tenang ateh kaulaban panjenengan. Lamun Al-Qur'an tak bisa ditambah. Nasihat pun tak tembus ke ateh. Lah terus apa boleh saya terima dining ateh kaulaban panjenengan ketika nasihat ka dinto ampun tak dadi. Tak dadi napa nyamana, tak dadi nasihat ka ateh kaulaban panjenengan. Mergana kaulaban panjenengan bi Gusti Allah kopeng rek pakai ni ate paraja. Mon kopeng sampean niki ni bi kopeng gulu sampean niki ni rajan terwelu. Rajan bi kopeng terwelu. Cuma terwelu nasihat tak tembus.
Bacaan Al-Quran tak masuk macam raja kau pengah. Kul bisa men kenek kau pengah keng masuk ke dalam hati. Ni kepada Nabi kopeng. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi orang sing ngidingaki terus sabak ke dalam hati laju lakonin apa sek perengaki gila. Benih hanya sekedar dingaki nasihat nikah. Benih hanya sekedar dingaki bacaan nikah. Tapi ngaji nikah ia dingaki ben elakonin. Nyare pak apa sih bisa mentenang ateh deh lah pak. Cek entar ke tempat-tempat bisa mempeteng ke ateh. Apa ya tempat maksiat jir ya. Dia saja menjanjikan nah ning akhir zaman singa nikah ampun tak dadi tambal Quran padahal sampean la apal pocikna. Tombo ati iku ono limang perkara moco. Jala tak maca kok mak dadi ngenangan maknana. Kaping pindho wong kang saleh kumpulono ya tak pola piring sesoleh sekali. Jet bejet melolo kanjan. Bejet ketemu bejet, ya tambah bejet. Mestinya plus ketemu emin, keluar setrum. Orang ngeplus ketemu emin, mun sampean dadi ngeplus apa long bi emin deh lah. Plus ketemu plus ya tambah plus. Tompas dikit datin. Mun reng tak gena nyare polong bireng gena di sela. Teh temu dikit tak gena nakake. Salah tak gena polong bireng tak gena. Ben tak gelem apa olong bi orang-orang si gena. Ya tambah tak gena kelakona. Wong kang saleh kumpulono. Kaping telu salat wengi lakonono. Bajang malam ya ada, ya meloker kabeh. Kaping papat apa? Hah? Weteng ngira ingkang ya tak apa sah. Lapar sekone lak ngongoan ke sibine, tak sak masak duli. Lapar kecorotan kasan jan. Jadi dari tambahan atin ada semandi keguli sampean. Maca Quran ya la anje, atikir ya anje, polong bireng soleh. Terus bila senambahan atin ni kawa. Mereka orang kono ni dalam rangka untuk membentuk ate sedeti sofal galep, ate sedeti zakiyah, ate sedeti ate sebersih ini tak gampang pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, law anna syayatina, law anna syayatina, law anna gulubu bani adam yahumu, law anna syayatina yahumun ala gulubi bani adam, lanadharu ila malakutis sama. Jika seandainya bukan karena setan yang meliputi hati daripada manusia, lau anna syayatina yahumuna ala gulubi bani adam, mun saumpamana mun benih karena setan semeliputi menguasai ate-ate manusia neka, saumpama ate kul panjenengan dadi ate bersih pak, lanadharu ila malakutis sama, maka niscaya kauluban panjenengan bakal ngeten laknat tembus pandangan nikah de kerajaan-kerajaan seberi atas langit. Mun merepat kena tutupi. Tapi basirah peninggal ateh tembus pak walaupun ke atas langit. Karena ateh kul manjenengan ampun ikuasain bi setan. Ikuasain bi hawa nafsu, ikuasain ben sifat dengki, hasud, ujub, riya, takabur. Cekeun ngetenlah kerajaan langit. Cekeun ngetenlah kerajaan langit. Nasihat tak tembus. Tak masuk. Arab bolan. Yatahajjar galbu karena aten dadi ate si atos ate botoh yatahajjar galbu aten dadi ate botoh mun dadi botoh ki bisa tembus tapi abid botoh bisa keluar aing ki beda aing botoh ni keluar aing mulai tahajjar sekejaki yatahaddad. Ya tahaddad ni jadi beseh. Beseh lebih kuat dari beto. Karena mon beto bisa pecel. Mon beseh kinakin alat, yelas. King seterakhir ni keseh kebeter. Mon ya tahajjar, ki mungkin kena ngeberes. Ya tahaddad bisa jadi beseh, ki mungkin King mula mata galbuh. Mula mate ate nampun. Ada si bisa maudik lah.
Hatta Al-Quran, hatta hadis, hatta nasihat tak masuk. Kenapa? Sebab ati ampun mate. Mula mate. Mate berarti wes tak kena ngodiin. Ane saya ketakut ben para ulama. Saya ketangis ben para ulama. Takut ati teti ati mate. Lah tak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang odi keng ati dalam mate. Sifat takon ke Gusti Allah dalam mate. Karena musibah sepaling raja benih musibah mate. Musibah tetap musibah, orang kepatian musibah. Keng musibah sepaling raja. Laisal mautu bi'a'dhami masaibid dunya. Mate ni benih termasuk musibah sepaling raja di atas dunia. Tetapi musibah mate ni bal huwa sunnatul hayah, akan tetapi ni kampun tadi ketan. Bila orang odi pasti mate ni kenyamana. Tadi hukum alam. Sunnatul hayah menjadi ketentuan orang si odi. Wa inna ma a'dhamu masaibid dunya, akan tetapi sepaling raja-raja musibah dunia. Idza mata fi qalbika khaufullah wa anta fi ghaidil hayah. Mula mate dalam ate kau manci dengan rasa takut ke Gusti Allah lamate. Ria raja-raja musibah wa. Keng ada orang sosar ya. Ada orang nyelabet, ada orang bela sungkawa, ada orang ngocak a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafarallahu limajitik. Manter kakek para aja kencer, padahal ni ke musibah. Musibah sepaling raja ni kah? Apa? Mate rasa takut dekat Gusti Allah. Manter muka ate kul manci dengan teti ate seodi. Amin. Teti ate segempang nere mana sehat. Amin. Teti ate selemes selembu. Amin. Ate sebisa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pon nikah hadis sekaping 6 ampun selesai. Pertemuan sebekal datang insyaallah hadis sekaping 7. Hadirin saya sangat peteng murjaki lazimin majlis sing nikah. Cek sampai senbusen majlis sing nikah. Nikah majlis adalah ibarat ngeces wa, ngeces ate. Aki namun tak seterek, tak keluar setrum. Ate perlu seterek ya. Baterai perlu yeces. Mun tak yeces masih baterai na anyar, tak bisa keluar setrum. Ate ngisi nikah mulai yeces, seterek, insyaallah keluar setrum. Salat duha gampang. Salat berjamaah ringan, baca Al-Quran semangat. Arapa setrum normal. Baca apa mate PLN deh. Setrum tak normal. Mula tak normal kapi. Voltase na toron. Kulkas tak jelep, kipas angin tak benter, setrika tak panas, titi agak lejer. Arapa? Voltase na toron. Voltase turun tak normal setrum. Apa boleh mati setrum? Ya tambah tak ada setrum sekali. Ngeding aden pancet. Ngeding pengajian pancet. Arab ya lah pancet lah mati udah remah. Jadi cak gawo mun sampean bisa datang nikah berarti Gusti Allah ki seneng ngodin atine sampean. Ki mun beda orang tak kenceng ya mati berarti udah remah. Cile Gusti Allah si mati. Mas seret tah. Cak lah mati. Anak sehat kering mate. Ya kepak. Ngaji kering mate. Pancet. Mungkin beda kehidupan di dalam atena. Artinya ki beda odi atena. Insyaallah ki beda harapan untuk atobat. Insyaallah ki beda harapan untuk yacek ngelakuin yang tak ada ke Allah Subhanahu wa taala. Keng mula mate atena ampun. Hatta semak masjid, hatta semak majlis. Tak beri hidayah bi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pebunga banyak syukur ke Gusti Allah karena kalau dengan ate tertarik untuk hadir majelis yang nikah. Alhamdulillah. Mungkin sebagian orang nganggap area majelis apa dek gunana. Padahal majelis yang nikah sebekal insyaallah jadi penenang ate, sebisa tenang ate, penenang ate, penghening kaulu manjenengan sehingga kaulu manjenengan mula ate ampun tenang, ate ampun sae, insyaallah jasad kapine kono sae. Ajalan ke tempat selesai, kau pengen dengar bareng selesai, merepatan dengan le bareng selesai, karena babunan ni kesai. Jadi niat, mon sampean malam Jumat saya bakal datang, au tulis ngeces
ngeces ate. Demak nyeterek. Nyeterek ate. Matur muga dadi ilmu semanfaat. Matur muga majelis ini dadi majelis istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pun nika kita normal. Kula janji mangke nika normal. Pola malam Jumat sebekal dateng nika normal. Kula ki badhe kerempeng, dirempeng ki kelekok, dilekok ki antara ka wono anyar. Ki tok noto kaki Pak karena kare toketon nika puna. Kare toketon. Matur muga dadi ilmu semanfaat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.